Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Yan am da gari sige hoi price anaijar ke price ek showroom da hoi 10.99 lakhs dai horaga up to 20 point something ko dai bogi sang de lei ko gari che adum si impal da dum ji lei re ya wa pam bi sin housing lei raga di ai description da contact number hapcharam ge se dum pau phau bi raga sigi details kang bining ba lei raga ju dum hang bi ya ga ni ko adu de video si makha chatha jarage ko an bada khoi se front gi hana dum eta hojara ge se mang do uri ba gari sini ko sini no ba khoi gi CRETA Facelift na latest lai do sigi ngasi de sigi samlapa details to ai myam da thamjara ge yengminar ji ko the CRETA ni CRETA ji hana ga dum chap mane magi looks ta adagi mai kitang feature da ge da ko hen ba hapjala kan da adum putrok ba gari makhal amani ko ada masi akogi engine option je akogi petrol da nima diesel da malai ko sina amana naturally aspirated 1.5 ki amalai re amana kenogi turbo petrol da malai ko amana diesel da malai ko adu automatic variant adum loin ma adum phange ko dong ga pam matung ina habitare adu yengmina je magi front gari si tangdi akogi keno tawre hetare adu yengmina je sidum magi hanbada looks the magi looks habit chorokwa magi madam da khoi ga no ba khoi venue gi looks am khang habit magi grill je khoi square shape da habit changa ga ui ye bu adaga seida mangi da khoi gi magi keno je sigi je khoi gi keno oi de bu khoi piano black finish mong da silver khoi gi sigi glossy da black su oi de bu yam phaja ye bu yeng da duga logo lejare do mamang kita mamang do lainge do majare ge sida camera yaure ko sina khoi my 360 degree camera features yaure go adu sida adas ki magi feature habitare adu adas level 2 gi features yaure and phaba khoi gi feature har gadi adu magi grill this mine urne adu ga headlamps ju connected orani si hang go connected DRLs sija this cube on the indicator oina siju top da ni ko adu makha da khoi gi magi headlamp je khoi gi mari thon compartment mari thon yaure go adu sigi fog lamp je khoi gi sida miss ti oire go sida da fog lamp yaudra sina fog lamp gi thok sudum tawre adu light gi thok sudum tawre ai ta adu ga sigi mamang da khoi gi sigi silver dark gray habita gray color da yam phajana hai ta gray color yam phaja mong da yauri habita dang sporty look amugo sina dum ko da feel to hole habita yeng je ai side lom da bung lak ko side lom da lak ke tire gi magi mai ken ro siam phase broadness dum pa ko adu si yeng bio si alloy design je diamond cut la ni adu ga dik se lama mari ma la ni ko adu ga magi diamond cut ki sigi alloy gi design je ma ai ne habita me am de ai ne diam phase ko am pa me mo ong se ko si 17 inch go ideni ko do lower the 16 inch la kani ko si leire side ta si LED di on ta indicator jo adu ga si 360 degree camera gi si leijare adu ga si gi body color dam lai origin je ko adu si gi magi ye pillar je si jo khoi gi glossy da black ta ko yaure ko si da khoi gi side ta si gi keno sima khoi kom na finish tawre adu ga side looks the yeng phokan da di ma si dum khoi gi hana gi khoi CRETA gi looks to habit side the habit man gi tawe ko magi each and magi keno sing grace myam yeng kan da du sei de silver finish tama yauri ko nek tang khoi gi off road ta khoi gi gari si tang rocket to kama adam sina ohel le dare yeng da sini du maning gi se tang mai di tang mam me to bo maning je dum jeng anjara ke ko sini maning gi se smile lagi ni ko adu maning ju pra changes ne lai che yeng magi backlight ki mo onga mamangi headlight to adu gi design du mak ni ko maning de su carry tower lights adu ga si pura connected ora ne bo tail lamp se hoji te yam loi mak tail lamp se connected oi yam bo re bo adu high si variant je SX option du ni ko the Beijing rong da SX mai le ko CRETA ne se tha le adu ga si gi maning gi backlight reverse light le je ko adu si gi ma gi finish da si jam pha je ko si gi ja adu
diffuser kitang tongthoga go yaw yam phajana mong tana di sidi camera lejare go ade sida mani gi wiper lere defogger yaw jare aduga sigi spoiler ju yam mong tana yaw riga safin jena aduga somdagi mo kanda sigi magi spoiler je spoiler de sigi kono roof rail sija design mong tana yaw ri adugo functionable over the body the top prop moina kan to yaw re ko apsal laga aduga sige six na khoi auto oideni ko auto thare ko ada yeng je khoi gi manung sanga ko manung sang te gi le gap su eng thok se do ma se khoi gi features je ai dum screen dum hapsara ge magi dimension kri ga screen honjara ge aduga magi ya maroi ba khoi gi SUV magi khoi keno da haitare SUV ama oibegi magi magun haitare adu sigi ground clearance adum phajana wangi ko mase dum si yam phajana wangi haitare nearly khoi 190 to 200 ki ya le nya du screen hapsara gi ko aduga manung dam sanga yengina se adu thongi keno ju hangdok pagi keno ju dum white phajana oi ko whiteness dum lay aduga softest material adum oire sidasu door se ha aduga si so khoi mai silver finish da magi sigi thong hang do pije yam phadana mong tana yaure aduga si or beam gi control si lejare aduga all power window oijare lock unlock to bugin ko adu se 1 liter bottle holder aduga boss ki sound jam taben noi ko haita jare mem sun tar gi mi boss ki jam phajabne aduga somda lakpa kanda khoi gi seat ki broadness yam phajai aduga leather yam thina premium oi quality phajana lei touch and feel the premiumness adum oi aduga sigi electrically adjustable oirani magi keno se sigi seat se driver seat sa bitare aduga sigi magi keno ju se jo khoi scup plate haibadra si ju khoi chrome mama treatment yauri haibitare adu somda yengma kanda si bonnet sida hangtu ani ko thawi lid opener sile aduga push start stop button sile jare ko adu traction ki control le adu idle start stop le adu parking gi jare headlight ki leveler have dare adu ga siju ACVN ga je koi gi pura mai je look se pura tonga le dare adu yeng si ko e ka khala ga be jeng jare ke adu ga sika dring da koi gi magi seat ki ke keno je side holder je siju yam phajana proper phajana pang no ko yam phajana le adu ga magi seat ki koi thai support yam phajana lay aduga si headrest loy maning amang lo yaw re ko adu yeng si kakala ga yam kakala amtang yeng jar ke ko aduga si yam thai support si madi yam tin na nungai re ko si ja ai thong na laga ha yeng ge sound je ko lang dana ba si thai support ma yam thina fajare aduga aina khwai dik yimdai gi na CRETA ga ina khoi ngaujari je ma gi steering je khoi gi looks khoi sigi flat bottom oraga sigi silver finish tasmaina khoi butterfly mong da yauri je si yam thina magi kai da mong da am phaja ba habdare adugo si na khoi gi sigi MID control habdare sigi speedometer je si control orani fully digital orani aduga se cruise control ju yaure ga aduga se na khoi gi side ki keno je chongi center console gi leiba khoi gi display je 10.2 smaina o 25 la keno adugi keno dune magi sida leje bije adoi haipetang on toroga su yengan jarake ado yengdringe da makha gi keno se amu yengan jarake yengdringe da sigi koi connected oire ko sigi keno se si fully si pura connected oire si bo phajana connected oire aduga dashboard si jo dum sai na hard oire aduga sai na koi kitang sitang soft ki type ta ko rubber ji quality da kitang tongan ba quality ma da kena tawe ko finish tawe ko aduga sigi keno ju ACVN ju yamna khoi yamna horizon oina ko yamna mongta na yawe aduga sida chrome black ki chrome piano black finish ham dare aduna treat away aduga sida khoi gi kege co driver gi sida phone gumba kege posai thamning ba khopa yana bo ko adu grip su dum yawe ko haidi slide oy sida phone nung thamada nan tha bo khodam tawdana baina khoi grip su yaw jare bo ko aduga glove box ju dum sawe ko aduga simaya ida lakba kana automatic na smai da ni aduga magi si parking gi auto hold dum yaw jara ni aduga ventilated seat ama dum yaw re ko sida
aduga maningi camera sida kano tawai yengbi yareko aduga ventilated seat ina sigi yamna phaba adumadi long journey chappa matamda hoi seat humang chawba yam kuina pham ngamna sagat pado adu dugi nungai du masida pura phangani aduga twin cup holder ni yaujare aduga sida ai so silere ko so the ma'am akoi normal gi keno dani ko adu sida magi features koi gi maningi but hangbagi lejare ko adagi sina lock tawagi sina hold tawini ko smile lere so ani smile lere aduga magi sigi AC controls si adum manually loina pire touch oidrebo ko adu ju si adum premium ne adum yengda adum oi ko AC ju sigi dual zone AC oidini ko driver ga co driver ga ni tonga set taw yadini piano black finish na finish tawre eda yengda nungai hele aduga armrest ama yaujare ko sida armrest se hangtogum yengsi sadum sawi ko magi kenos sigi hapams amana kaina yaure have tare si lere aduga auto dimming IRBM oirani ko aduga koi gi kaino oirani seida koi SOS nambam ga lo yauri aduga seida sunglass holder am yaure ko aduga light LED ni sijo LED yaure have tare di sunroof adu panoramic sunroof oirani ko sinamaga na sidum adi usar roi ko adum sunroof num kana taw yarni access taw yarni sini mamangi smile laigre aduga akhoi safety feature dal lakpa kan ko mase akhoi screen dum hapsara ge magi maroi safety feature do sum loima kana toroga di yam sangani haba tare ko adu jik magi akhoi se speedometer smile urni ko yengbiyo adum pura fully digital oirni ko aduga sida pedal shifter ga su sida piri ko adu sigi si control jis dagi loima tor khodoine ko aduga somna kandana mo khogi magi infotainment magi kenosa yam thina smooth oina adam keno tawun nungai have tare map navigation phone adagi voice ki adagi climate ki matang da ko loinma adagi geo saban media radio smaina wakal kudima ki yamba khoi se blue link kalo yausare have tare features notification manual oina tawge chulo yare navigation ki sangge sudum smaina search toroga sagi Hyundai service adai shape place loi yaure have tare map yenge ju smai toroga khoi thawda hom route ka do loin mak toroga sinar ga thawda dum yare have tare sumaina leire aduga kenoni tire pressure monitor system adagi asi feature me amse adum yam gre have tare si explain tawdu kuirani aduna ai samjallaga adum keno tawrage ai maning da mok chala gai maningi comfort to ai mok myam da hajar ke kamai tawge have do ko si maningi thong ji dum adum phadana white and adum hang badum jai ko aduna si le mamang adum habe chamanare adu si yam noi ba ma khoi gi sunset khoi gi ama yaujare ko si yam phaba na di nu sa saba kan ji kan di si tintet na paju khok chen yam tong na re na ko adu kaim bira le ro si yaujare mi ko adu si le jare smai torne ai habe kakala ga yang jara ke kaka chungeda khoi gi seat belt je safety case from dem one seat belt je homak pi ko point hom da si de ko le na ko aduga address e ani khang pi re aduga mayai gi simadi yawrom dra aduga seat ki my side holder je sidum khar dum yawe ko adu seat ki quality sim diam ti phare atai aido seat quality sim jam ngare ai ka chara ke dum seat thai support se mamang ga mani ge ngor ga di khoi mamang na di khitang hele ko adubu yai disen oi have tare aduga si magazine holder le jare aduga eda AC vent lere back rear passenger gi aduga C type charging gi port ani ma pire de space ma sam ju phange ko aduga som da su space e adum bottle holder have tare sim sa ma lere scoot payum lere se kai ha pa khar zum yare ko aduga scoot payum lere se LED prop yam light ki yam sana kana quality lei ko aduga se da mayai da armrest adu se da cup holder ani yaure adum sigi tasen field material je leather si amna dum quality dum lei ko pai bada
sini seat ki comfort adum yam nungai adum mi ahum adum yam sin gadau mande adum saw ko si je adum yeng bada marang kai ko space adum manung jo adu si di yam na nungai re akoi yam na airy oiba adum mama adum oiba oi ko adu sida jo seat height adjustment si jo ko saina ching khaching le yai ko smile le re adu akoi gi maning de gi smile u se magi keno se smile u ni ko magi dashboard se look se imbio aduga aigi 5.89 gi height se on space adum kokta phana lairi ko space aduga sigi ngai omna sida da koi cushion nama happy go back koi gi tungi damakta am ngai ba kano ne si jo ado yenga se maya gi se sida su ham oi ba ka lai bido sida di yam kana ham oi ba laitre ha ba tare sida di ngona maya da phama mi su yam ngai na phamba yarni ado gari je start to remember ko the NVS level je to kemating ni me have tare ai could steering the pipe kan da kaim da start to have yi koi di sala how da do oi ba ko smile lai re adu ga magi screen je jo koi da kidang koi driver side da kidang tilted oi ba ko ai di koi da kidang si koi operate to da kidang nuai na ba have tare adu gi kidang khudong sa bu ma sida lai re have tare ko aduni ngasi gi samlapa video se sumaina leire do mathangi amuk video da yengminasi aduga sigi steering je jo khoi sigi steering je magi khoi gi tilte chu yare aduga telescopic chu amuk yae ba ko sigi kenos adjustment sina khoi gi keno leire wiper gi control sida tawni aduga light ki namo somda sida tawni ko मैम वीडियो सिंह असिगी स्वाइद सिमुलेशन जरगे मथंग ता वीडियो मुंगाइ मिने से दो गाड़ी थौ मतदा मैम सीट बेल्ट सोन सोन फाबी गदमनी दो गाड़ी मसा थौगना हेलमेट सोन सोन पी गदमनी को